د تواهی ولاتین روشلات ناوین ده کو به پرگالا نتو دولت دیری و برنده آلوزی و قیران هر تم رودایه. برزگریکا کو جی 5000 سالی زیده تره لسر جهانی ده سروره دناوا جواکان ده جور به جور برزگریکان ره بویه جهی را پرینو سرهلدانان. لکردستان جیکو جعالیه نتو دولتان و حاتیه پارچه کرن کو دناوا 4 دولتین ترکیه، سوری، ایران و عراق ده بوان آلوزیان ره تم و تم روبرو مایه. جلورا کرد و کردستانی هر تم سری هلدایه. گلک راپرین لسر آخین کردستانیان ده حاتیه لدارخستن لیبلی پشتی دمکی حاتیه تپساندن. به درکتنا ریبر آپو و دراستیا خود او چارانوسا کو جعالی وان دولتان و حاتبو دیار کرن راستی گوهرتنی هات. جارا یکی کرد بسری خواه دست به تیکوشینا چکداری کرن. او یک ده کردستانی ده هیویا رزگاری زیده کر. جخواه ده تواهی کردستانی ده دلسوزیا بریبر آپو و هات رابر کرن. ام بیژن شخو هر کس دزانه وک روجاوه کردستان بکشتی و پیو گریدای هرما دیر که آنیا کوچراتا ام بیژن راستی زخته که پر مازن هات جالیه رژیم بعث ده سالانه کنه هشتن بگهن مافی خوی روا مافین هری ام بیژن بسیط نیه جیانی نوک ام بیژن زمان دایی که ام بیژن چاندا کردی جیان ام بیژن جیانه که آزاد لسر آخا خو جیان بکن جهر تشتی محروم بی ده سالانه لسر دست رژیم بعث بدهان ام بیژن بصدان جوان کرد لسر دست وی رژیم هات اشکنجه کرن هاتن گرتن هاتن تعذیب کرن ام بیژن وک هرما دیر که ام بیژن هرمک دولت پارێزیە خۆ de û naskirinawaş hereketê re herêmek xuyayî bî. Bi taybet em bêjin dêrek di navbera sê parçeyê Kurdistanê de cih wek cihê wê coğrafiya wê hem Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê heve de girêdan. Ev ê yekê hişt ku taybetmendiyek ya wê ya welatparêziyê hebe. لروشاوی کردستانی سیاستین رژیم باس ایدی کردستانیان گاند آستا کو مینا ولکانه که بتاقن. جلورا ده سالا 2004 ده کو رژیم باس بریا لیستوکه که و کرد و عرب آنین برانبری هف. او یک دراستیا خود بو بنگاه شورشا کو امنها تیده شیان دکن. 2004 سالدان 2004 yani dema kamış lo dest bekir yani tavayı gele deri ki yani hamu rengi xwa hamu xorte xwa bzaruke xwa bijine xwa pire xwa kale xwa yani سرلدان kamış lo jbo kamış lo tene neheliştin yani verji dest bekir dema vir dest bekir hamu merakize hükümeti hamu جه گوان بیجن دولتی یعنی ملت سنگا خوا بداری خوا بکوری خوا یعنی ایری یعنی مافکی خوی وکا بیجه گلی ما همو یکه همو نب بشه مثلا بیجن قامش لو سرهلدانک چی بو گلی دی خودی لی ندرکت نا دیرک سری ده یعنی دیرک یعنی همبر زخت و ظلما گو دهات کرن 2004 ده سرهلدانه ده درک خودی رولک بو یعنی خودی برسفک بو جوی ایریشا یعنی ایریشا ولو وک هوکی دهات سروی و خورت ما و جوان ما ویدمی درک جبو و بو برسف یعنی برسف داینا خوش حتی ویدمی 4-5 روزا کس حکومت نسازی کس درک دنما یعنی پشتی وی نوکا زخت و زورا دولتی هات یه هات گرتن یه گو تحقیق پیرد هات گرن اما رغم ایولوژی یعنی تجاری مثلا بیشن گلی کرد و گلی دیر کیجی مثلا سری نتواندو هر کار خود دوام دکر هر خبات خود دوام دکر هر وکی کرده کی وکا تشته کی گو 1000 سالات 100 سالا ولو دلی ویده یعنی گره که بکه وی ارمانچه وی زخت و زوره خو خلاص بکه yani 2004
yani çavvekirina ki ji bo gelê Kurd bû yani. Hemû bi rengê xwe, hemû bi ciwanê xwe, hemû bi evê xwe tevlîd bû. Derdora dereke gundewarê wê hemû bi yek dest bêyî ku cudabûna di navbera em bêjin partiyan û rêxistinên siyasî de yan ji emir yan ji em bêjin malbata de hemû kes tevlî vê serhildanê bû bi kiçikan mezinan ixtiyaran ciwanan wê demê de gelê Kurd em bêjin gelê ku rabî serhildanê dest danîn ser hemî saziyên dewletê saziyê ku li dêreke lê mixabin di encama em bêjin derketina şer ji aliyên hêzên emniyê rejîma Be'z ve ciwanên sê ciwanên dêrikê gihan asta şehadetê di wê demê de û hinek birîndar jî çêbûn. Lê dîsa jî gelê dêrikê em bêjin ev yek dewam kir çend roja wek nîşandan ji bo piştgiriya gelê me li herêma li bajarê Qamişlo yani ti cara jî nehiştin bajarê Qamişlo tenê bimînin. Her tim gelê dêrikê em bêjin li hemî serhildan an şoreşê ku li her çarparçeyê Kurdistanê derketî her tim xwedî lê derketiye û pêşengtî jî jê re kiriye. Di sala 2011 de li welatên Rojhilata Navîn de raperînên gelan dest pê kirin. Di destpêka xwe de raperînên hêja û serbixwebûn. Lêbelê piştî demekê ku dewletê destên xwe avêtin van raperînan wate nema û veguherî raperînên ku armanca dewletan esas digire. Ji lewra Kurdistaniyan jî li gorî wê xeta xwe yên berxwedanî diyar kirin. دما ام بیژن 2010 و بانی ده دما وک شورشه کی ام بیژن دونمه ام بیژن وک هدف و ارمانجک ذاتا حاضری گل جیره هبون چکو گل او اشکشاند بو ما گو 12 جبو 12 مثلا 2004 مثلا 12 ادار ده ملعب قامشلو ده او اشکشاندن يعني بيتشتك قال حاضر بو قال ديت يعني انه مثلا إيرو مثلا هدفها في رجيمي تنكرنا مثلا في جاليا طيب جمو مثلا حركة كردي دفردا دما يخك أبابو رحك هبو بإرادك هبو رغبو مثلا زحمتيك شاندن يعني أم بيجن مينا حمو بشارتي بو زحمتي دي شاندن شاف قشتي دي تشون مثلا هوالا دهاتن بس روج وك نورمال إنساني عادي هادنا خويا كرن بس دما أم بيجن وك شورشك أبابو رحك جيبيرا أبابو وك هبونك خديتن يعني بري ام بيجن يعني اتدما قوتن مثلا وك شورشة كروج افارا بو يعني بتشوكا حياه مظنه ام بيوك بيجي حفتي صالي حياه حفتي صالي تد ميزان هيجانك هبو ريحك هبو يعني تدوقف صاله حازري بيت روج هي بيا بيروجي بون راسي دما يخك ام بيجن افابو ام حموجي مثلا حوالي كيفن ميزاني يعني ارادك برخدانيك رغم مثلا ام بيجن سلاحي هندك يعني إمكانية دستما ده مثلا تبيجي نبيجي مثلا هندك بون بس تدميزان إرادك هبون روج قاف ده هذا بيش يعني تشقى شهادات دكات والقا ساكت تبليبون هبون يعني حياة مالبطة بخو مثلا شبتشوك حياة مزنة تبليبون شدبون دس بيك وقت مثلا بيجي وقت جوانا شورش قربون جوانا شورش قرب وقت تفقر كذا ناب قلده مثلا تنظيم كرن وقت شو تشاو دما بيش ده بي وقت إنسانك برخدين إنسانك شورش قر عين وصابو Di sala 2012 de di roja 19 tîrmehê de li bajarê Kobanê şoreşa Rojava hate ragandin. Her çi qasî du aliye hebû lêbelê gelên Rojavayê Kurdistanê xeta Siyemîn ji xwe re esas girtin û şoreşa xwe li dar xistin. Şoreşa ku li Kobanê hate ragandin belavê tevahî bajarên Rojavayê Kurdistanê bû û gel bi coşeke pir mezin cihê xwe di vê şoreşê de girt. Bajarê dêrika Hemkoko berê bi dilsozî û welatparêziya xwe tê nasîn di destpêkirina şoreşê de ciheke mezin û stratejî girt. Gel û hêza parastinê bi hev re ketin nava kolanan û dest bi berxwedanê kirin. Berê her tiştî rejima bas ji bajarê xwe derxistin û bi vê rengî serkeftina xwe ragandin. Bajarên xwe bi rengên kesk, sor û zer xemilandin. Di vê demê de hat pîwîstî hat dîtin ku hêzek wer avakirin
هرمان و هرم ما جوان هزن تندرو بپارزم دناو ده ام بیجن و کومن پچوک لگوندا جوین هاتن چکرن جوان را نقاش هاتن کرن کوچا و بکارن هرم خوان بپارزن نهلن اف هزن تندرو و ورن ایریشی ما بکن ده انجام ده ام بیجن رغم امکانیاتن کم یه ضعیف جبرکو تکسی ما تجا اعتمادا خو نبردا سر تکسی هر تم اعتمادا ما لسر گلی ما بو لسر مالبات ما بو مالبات شهید ما بو لسر جوانا کچ خورت ما بو هزگ هات آوا کرن ام بیجن هزا یخه که هنکی و شارتی بو جبر هبونا رژیم بعث لوان هرمادا یخه که هات آوا کرن وک و شارتی هزک و شارتی دناف گل ده کار هات کرن دملی و ده هنک سازی ام بیجن و شارتی وک مالا گل واجی دناف گل ده کار خود کرن و ده میده یخه که ام بیجن بچو هنو هن مازند بو اوجی لسر دست ام بیجن فرمانداری نمر شهید خبا دیرک هات آوا کرن اف هز و کومک جوان به حوالی ویره بچوک به حوالی ویره اف هز هنو هن مازند بو ام بیجن و رغم امکانیات کم سلاح کم جسوکن ام بیجن جسوکن تجار او سلاحاتن کرین جبرکو تدعم و تو پشگیری جو تهزن مازن یه ناف دولتی نبی و هزه کاری خو اثبات بکه لسر عرده هرم خو کنترل بکه بپارزه ام بیجن تیم بولو پچوک دهات پرواده کرن دهات نقاش کرن جبو حاضری خود کرن و قوات عسکری جبو پاراستنه کی تشتک چه ببی ایریشه کی سر ملت چه به هنگی ده یخگی هات آوا کرن تبلیبونا یعنی هنگی تبلیبونا به هزار جوانه هبو تشتکی جبو گل کرد نوبو یعنی قوتك عسكري ولو دروجاوا دوري آوا کرن ولو جبو پاراستنا نرخوی به مروفاتی آوی یعنی تشتیوی چاند و هنر آوی به یعنی تشتکی نو بو گرم بون آوی هبو دوردم تبلیبون باجارê Dêrêkê wekî muzayîkeke tevahiya pêkhatiyan di nava xwe de dihewand Ereb, Kurd, Asûr, Sûryan û her weke din. Pêkhateyên bajêr di rastiya xwe de li benda rojeke wiha bûn. Ji ber ku rejîma bas li ser her pêkhateyekê siyasetên qirêj dimeşand. Nefesê li ser wan qut dikir da ku kuletiyê ji wan re bike. Ji lewra ev şoreşa ku bi pêşengtiya Kurdan û bi paradîmaya rêber Apo de pêşketî de rast bi rast cihê xwe tê de girtin. دما شورشك كتا وردا وقت تنظيمك ريخستنك كتا وردا تشتك بيشيا خوانا دي تاد ميزان ام بيجن ديري كي جباجار ديري كي دس بيكر دما ام بيجن جهه رجيم دس واخستن يك شهيد باور بو دما الورد شهيد كت دس ديك مين شهيدي بدري ام بيجن ودو غافابت ام تشو سينورا تهري مثلا مخفري وا دستي واخستن غاف هر دچو تاد ميزان مثلا دما هر مخفرك ده تستاندر والقاسك هيجانك تجيبو والقاك جريميك تجيبو هم آلية مثلا انساني ولاد باريس اما آلية مثلا ام بيجن قلبه هم آلية وكش حركة مثلا ام بيجن اندامية خيك هم هوالي جنبون هم هوالي خورتبون اما تشقى قاف تابن تقى مخفرك دستاندن والقاسك جرمايك جماعة تدبو يعني ام بيجن حياة جهيكي حياة مثلا ام بيجن رميلان وادرة يعني باقجيك شي بوش ديري كم دركن حياة جها مثلا رميلان راسا مثلا ام بيجن بوجي شهيد دسبيكي هذا شهيد باور بو ودي مثلا شهيد كت دير باجار ديركي ام بيجن درباسي و سينوري دي بو هوالي مثلا يه رميلان بند وردا جورو بيدا بوك ناس كرنك دما ريجيم ام بيجن جفيدي مواك منطقه ما ديركي جي دركت وتنظيم وك على اعلان بو يعني تنظيمك ام بيجن هيزك در هاتا خويا كرن هيزا يبكي بو پشتیوی یپگی هات آوا کرن دست پی کاویج ام بیجن وقت آنی سر زمان لسینور دست پی کر ام بیجن سینور باشور کردستان دست پی کر گلک جه رژیم باس کوته دبی لشکر وی هاتن درخستن و یخه کی کت جهوی ده جبر کو پشتیوی اف شورش برفره بی او جی دروژ ام بیجن 19 تیر ماه ده چاوا کل کوبانه دست بکر لباجار کوبانه باجار یکمین بی کو شورش لور شکل رسمی دست بکر هر
سازین ام بیژن نقطهین رژیم بعض جه درخستن و تیدا یه پگهات بجه کرن و دناف دا جی سازین ام بیژن یه دولتی یه جواکی جه هاتن درخستن دناف دا و جه وادا سازی ام بیژن گل هاتن آوا کرن و پشتی کوبانه افس شورش ام بیژن درخستن رژیم جباجارا برفره دی درباسی همی باجار روجاوای کردستان بی دناف دا پشتی وی دیرک ام بیژن عفرین درباسی رمیلان هر باجار تیدا جه خو گرتن بو تیدا ام بیژن ملات جی پر کیف خوش بی پر وی گاویره مشارکه وهابی همو ام بیژن مالباتا همو گله می کل ورژیان دکن پشتگیریا وی اکی کر پشتگیریا وی گاوی کرن کو دجه سازین دولت ده سازین گل و یه پگی ورن بجه کرن چند نقطه ام بیژن ملی باشور ده ملی حدود باشور ملی ام بیژن او تپه تورامیشا نقطه مالته ده ملی کلای ده جی نقطه مابو هری داوی او جرد گوتن سریه پیشتی سیستم آنی دینا قوت مازن کرن توليبونا جوانا جيرا قوت هر برفرد بو يعني توليبونا كي جوشا كي ولو مازن جواني كرد طيبة جواني روجاوا مرحلة كي بيشا ما مابو تاني ام ظاهر دو نقطة هاي خلاص بكن بيشتي وي مرحلة ام درباسي مرحلة كي نو ببن امورن باجر و باجر نقطة نقطة ام باقش بكن جي استراتيجي ام بيجن وكي فرنا محكمة جي اساسينا بوردا دست بكرن يعني تفاي قل تبليد بون بكفري خوا بسلاح خوا هنجي امكاني ماجي زعيبو يعني او امكاني ام بيجن ام بكارن ام یک جاره در رزگار بکن خلاص بکن او امکان جی نبو باریکاریا گل باریکاریا تشتی گود دست مدا باریکاریا جوانا هنگه يعني مرحله سينور هات باقش کرن دنگک ودا دو وقتا کو رژیما باسی خواستن جباشیر درخینن پفچون درکت او ده انجاما وی پفچونی ده ری حوال باور روشلات گشت استا شهادتیم اف شهادت هر چندین دمورالی گل او شروانان ده باندوره کی چیکر جی لی بخوره بریارداریه که سرکفتنا مزنتر او زیده تر کر جلورا حتی نها اف شورش با آوه که جوش او مرال دمشه او وی بمشه پشتی کنترولا سینور هنک قوات السینور ما هنک جباجر جبوی کووا سازیا پاقش بکن مگوجی پشتی آواکرنا یخکی و در باسمونا یه پگه حسکرین کت ناف دل جوانا لهر چار پارچه کردستانه بو سبب کو جوان کردستانی هر چار پارچه کردستانی که چه خورتن کردستانی برای خوابدن روجاوای کردستانی و تفلی هزا یه پگه ببن دنا وان جوانان دا وان حوالان دا ده انجام ام بیژن شرد نابرا یه پگه و هزن رژیم ده حواله باور گاه استا شهادته راستی جه حوالک هجابو جه خود هر مالبات اگه ده چیکر بو حس کرناوی جه شورش را جه شوپاندنا ریا شهید داره ام بیژن حس کرناوی جه ریا و نهج ام بیژن شوپاندن جه فلسفه و ایدئولوژیا سروکاتی را هشت کو بره حکیمازن فداکاری کی تبلی و شری ببه ده انجام ام بیژن شرد لنقطه کیا رژیم جره دگوتن فرع امن العسکری هناك پفجون درکت لورجی پشتی دمکی حواله بارگاه استا شهادته پشتی ویجی ام بیژن حواله نوی حواله نیپگی بجوشک ماستر به مورالک بلندتر خواستن د شخصیت حواله باور ده طول هلدانوی ده همو نقطهان کنترل بکو باجار رژیم پاقش بکو و انجام ده حوالا سوزا خواب جهانی او جه همی کنترل کرن و بدهان حوالا پشتی شهید باور ام بیژن ریا شهید باور شوپاندن حتی سوزدان بدهان سوزدان کو
ریایی بشوین حتی کو بگهن آزادیا هرم خوا کنترل بکن و آزادی جیان بکن. يعني جبوها اگر احتمال كان بيجن يريشكي هبه قبول كرنا كان قبول كرنا كي نبي يعني تجاري ام لا يعني وك قال ديركي يعني وك ام بيجن شربانه كان مش ديركنا ام بيجن والله يان قال ما يان او كيما بشتي اوقع بدل جيران قبول بك يك وري درفه يعني دي صار يعني قوما بري شورش فقريني وزخط وظلم وزور بمشني يعني تشتكي ولو يعني أزبارم ديرك قبول ناكي يعني ونا ممكن يجي قبول بك يعني بشتي أوقاز يعني هر مالباتك ولا تفارز ديرك ده هم بيجن ياك دش هيدي خوا سيش هيدي خوا تبليبونا زاروكي واد نافارا فيا بجدا بوي كدا وتعبا قو 20 ساله 3 ساله قدانا يعني زحمتش بوي واد تشتكي قوان بيجن یک وری دیسا دستداریه کی زخت و ظلمه کی ملت بکی یان لوا بکی قبول نکن يعني ما جو دما او هدف و ارمانج دولت ام بجن ريجيمي چبو وقتاندن پرچبون وك نابرا كردادا كرد و عرب ادا وك دم كونا اف شورشا مروج اوا ام بجن تبقرا ازاد هيلش او كومبلا افاكين او بروجاوا ولا درخستن يرو ام دميزين ململ مثلا كرد وعرب بفرد موزيه كده عين الشردكن بلكي مثلا عرب خو بدي بيش هفالي عرب خو بدي بيش هفالي كرد شيء كبه وعين اندمجي هفالي كرج عن وسابكي يعني افد هيلي فالا يقدر خستو عليه دولته ده يعني دولته يكجي مثلا ام بيجن هدفك يدي جهابو دخص يعني ام بيجن دما اف چند ساله دخص پارچبون برا فكري كرد خدا يعني پارچبون كردا دا چيت كر نديش كرد بنه ما جو 12 آذار ده یک روز یک ساعت عین هلیش یکی چه به و يعني هر شورش هم دچه والقاسه کی گل وک بجن براتیک چه به چه مکون به چه اول به براتیک ایرو روز ما حاضر هيا çalışını serfiraz